Imana ishimwe. Amen. Ndabaramukije mwese inshuti bene data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndashimira Imana data wa twese yabikuze ku mugoroba wowe na jewe tuba turi hano, ariko kandi ndashimiye abarongozi mwumviye muhemu yera kaba mwaravyemeye kumugoroba ari jewe posangira Imana dukoreye kuri ko mbere Imana bamugisha. Amen. Nagira nshimire kandi munyemerere nshimire umukenyezi wanjye n'ibondo byanjye bamperekeje. Iravuga ngo batitaje. Niba hari icyo batuze ukuboko babaramutse mu izina ry'Umwami wacu. Imana ibareze. Ariko kandi korale vuga Yesu Imana ibamugisha. Amen. Bagaheza kubahoraho. Bagaheza ki. Ndashimiye abanyengagara Imana ibamugisha abanyengagara. Bagaheza ki. Nizera ntakekeranya ko umuntu wese yaje atashobora gutaha ko yaje mu izina rya Yesu. Ndasaba Imana data wa twese sinovuga ngo nakigoroya waje kuneza yawe kuko waje kuneza y'Imana, waje kuneza yawe. Rero uko babivuze wakiri nta nari mu Imana yigeze ikoraniriza abayakobo ubusa gusa. Dieu a un message pour toi ce soir. Yakira mu izina rya Yesu. Dufise intumbero ndashaka kunyabutsa umunsi cyo muri kwemuyera ngageze kunyabutsa sine batwara umwanya munini turi kubara abantu bakuze amasaha ariko kandi ndarasa muri hangana munyemere ejo si jewe ejo n'umuntu kuri munsi ari jewe ndabyisabiye ihangana gatoya sintevye. Dufise intumbero aba bakozi b'Imana bene data baduhaye dukorera ko yo mu gitabo cya Zaburi 124 Zaburi 124 iyo baduhaye kugira ngo iturongore muri bisi y'amasengesho y'igikorane yo gushima Imana. Ivuga ngo yazo mwese mwahabonye cyane gufasha kigenda sekiga tujeyo n'abafite kuri telefone tusome tukavuga ibice bitari bike gerageze tukasoma hose tukageza kwaho avuga ngo yaba uhura atari we yari mu ruhande rwacu n'abari kwa Bisirayeli bavuga yaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu hamwe abantu baruhamuka baba baratunombobeje tukibona hamwe ishavu ryabo ryarumva kuri twebwe amazi aba yaratwemere rwose isuri iba yararenze ku bugingo bwacu amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu uhoraho ashimagizwe atandukanye tube inyama z'amenyo yawe uture ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi umutego uracitse natwe tuvamo turarokoka ugutabarwa kwacu kuboneka mu izina ry'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Mana data twese mu ijuru ubugira kandi turabaye ishoro y'umugoroba mwami tumushimira ko ari twebwe bashimye ko tuba hamwe kugira ngo twumve bakuvuga data aba ari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umuntu wese yaje ndaseze mu izina rya Yesu ko mwaganire nawe ucishije mu ijambo ryawe kandi ijambo ryawe mwese kenshi rihindura ubuzima bwacu umuto n'ukuze uhambaye woroshe uwize n'utize umukene n'umutunzi kuko abantu tuba mu matekategura atandukanye ariko twese ijambo ni ryacu kuko rivuye kuhoraho umuremyi wa byose umuhemu yera atwigishe adutahuze abitumenyeshe twirukanye umuhemu n'abatayimoro twirukanye satani twirukanye abarozi n'abarozikazi n'abapfumu n'abapfumukazi mu izina rya Yesu. Mana turabohoye muri iki kibanza ariko ubwiza bwawe bwongere buze butwikire umuntu wese data mu izina rya Yesu. Niko wabwiye Zakariya wamubwiye ngo nzobabera uruzitiro rw'umuriro ni hagati muri mwebwe babere ubwiza. Mana tuzitiriye n'umuriro hanyuma ubwiza bwawe bane natwe dutahure kuri ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Isomye Zaburi ya Dawidi 124 Dawidi ari mu bantu banditse amazaburi menshi bavuga ngo izaburi yo kwiduka Abisirayeli igihe cyose bagenda i Yerusalemu bagenda baririmba kandi mu gihe cy'iwabo baje mu mashamba haba harimo ibikoko haba harimo n'abagizi ba nabi kugenda rero bagashika i Yerusalemu
kuhora bene ijuru n'isi. Amagambo ngenda babarire munyemerere tuyumvirize neza kandi mwebwe yafashe kuvuga neza ku buryo bwo gutaha gusahira bene data bakundwa bakizwa ugutabarwa kwawe nani kuva kuhoraho kandi Imana yaremeye kuturwanirira no kuduha intsinzi mu ntambara zose duhura nazo. Niyo mpamvu twebwe ishimwe ryayo rikwiye kuba mu kanwa kacu urudacana. Bakristo bene data ndababara kubera ko benshi ntituzi ko turi mu ntambara, turabisoma tukabireka kunywa amazi. Saba Isirayeli bari kuba mu Yerusalemu gusa, ariko kugira ngo ugere ku gihe cyose usubire ngaha mu isi wangajije intambara. Umunsi wo wakizwa mbega bari data twese twarakijijwe, twarize Yesu umwami n'umukiza, turi abana b'Imana, twavuze ubwa kabiri, turimo turaja mu ijuru. Abavyeyi baratubuza amaboko turara, ukaba uri ngaho udakijijwe utarizera Yesu, utazi igihe wamwemereye, utarisubije ijana ku ijana kw'izina rya Yesu mu gitabo c'ubugingo. Duce tubandanya tumaze kugusengera, dufise abakozi b'Imana bari ngaha nabo tutobagora turabikora, tukwakize Yesu umwami n'umukiza, izina ryawe ryandikwa mu gitabo c'ubugingo. Waho uririmba uririmba wavuzwe mu ijuru, waho uvuga wanditswe mu gitabo c'ubugingo. Waho uwo ari we wese intambwe ya mbere no kwizera Yesu. Ijambo ry'Imana ritubwira rero muri ubutumwa bwiza bwa Kristo Yohana 12 ngo babakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yavuze ko gusinya yuko ubaye umwana w'Imana ariko ubaye umwana wa Satani mutura. Alo nawe yiyemeza kurwanya gushika ku munsi uzovira muri uyu mubiri nabishobora kunesha agutsinda aho nyene. Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Kristo Yohana 10:10 yavuze ngo igisuma ntikizanwa n'ikintu kwiba kwica no gutikiza, atariko jewe nasaba kugira ngo turonke ubugingo ziburonke busanzwe ngahe ibintu mukongere bimeze en fait. Kandi babarira sinataye imbere turi mwishimye kwiyuhura yatabari we mu ruhande rwacu ngo abisirayeli ariko bariko bavuga hamwe abasi bari baduhagurukiye. Mbega umwasi wawe ninde? Umwasi wanje ninde? Fete tutatubona ujya muntu tuburana, tutabona ujya muntu yadukuye ku kazi, tutabona ujya muntu yatwinye promotion, ucubona ujya muntu yagutwaye na biriya ni ucubona oya muntu wamwihose ujya yabaye ibikoresho. Umwasi wawe yindekanye ni Satani n'abakozi biwe bitwa abarozi n'abapfumu, bitwa abakozi ba Satani batandukanye. Ibi ariko navuga muravyemera. Uriya muntu wese yakurwanije inyuma yiwe hari ubundi bushobozi, kubera ko twebwe turi intego zifise umushaha uba mu mubiri. Ivyo bintu turavyemeranya twebwe ubona jewe turi intego zifise umushaha uba mu mubiri. Ngoma ndakwereke ko turi mu ntambara, kandi intambara hari abayirwaye banayinesheje tukagwanira mu nsinzi yabo, hanyuma twebwe twiteguye kunesha ntitwagwanira n'abanesheje, kubera ko ijambo ryatubwiye yawuhora atari bari mu ruhande rwacu. Bemera kukabakaraba ya ndwara yaza kuba yakwishe, kubera ko ari abo yishe mu gihe wowe wayinesheje. Alo iyi afere yatumye bariya barakomeye wowe utaburiho, ni ukubera uhora bene mu ruhande rwawe. Waba warabimenye wowe utabimenye yararwara. Amen. Wibonore uwo gushira Imana no gusubira kubimenya cyane kugira ngo bisigaye kwaho mu isi tumenye uko turwana n'uturwanirira n'uko turwana tuba mu nsinzi ya Yesu. Amen. Sinzi ko nibyo ndabibanga tugende izina rya Yesu ngo Imana afashe. Navuze ngo turi intego zifise umushaha tuba mu mubiri, sibyo? Amen. Hanyuma kandi bagira ikintu kimwe, aha turi mu isi le monde physique, mugabo hari indi si ikomeye gusumba iyi si niyo kontorora n'isi Imana irimo mu ijuru n'isi na Satani yarimo. Twe turavuga mu kuzimu muri Sheol. Abo bantu nibo badatermina ibiba ngaha mu isi. Ibikubako n'ibibako byose swati bivuye ku Mana, swati bivuye kwa Satani. Bene bajya
kugira ndahindura ibintu mwaruzi babarira bisubiramo neza nta na kimwe gukora mugombye biriya bintu byose ukora na biriya bintu byose uvuga birafise origine n'isi itaboneka. Abagalatiya 5 Pawulo abwira Abagalatiya ivy'akanerera k'umubiri akavuga na mwebwe akavuga ibyo biniganira muri twebwe kugira ngo bigende kugira ngo ntidukore ibyo tugwa bijya mu rimwe rero bijya ibintu byose bamukora bijya si kwawe uvuga ngo hariho n'umurete akunda ibiti by'ashaka igihe cyose uzoba umukozi bibi uramenya ngo sekibi urakoresha igihe cyose uzokora ibyiza byose harimo Imana yabigukoresheje. Mwene majambo rero bica bivana n'uri kuri komande uwo munsi. Niko naza twebwe bizeye Yesu Kristo jambo ry'Imana ngo tubizane muri ibya kera byabihetse byose yabihindutse shasha. Imana ikiduha muhemu wayo byarahindutse ingene byageretse ingene Yesu yaje akaba mubiri kugira ngo bikone kujya ducungurwa bikunde ko Imana idasubira kubana n'Abisirayeli yashize ihema hagati muri bo ikaza imanukiye mu ihema ry'ibonaniro ikaza imanukiye kuri wabo ikaza iciye ku bakerubi hanyuma kuri wa mufuniko wo guhongerako ahera cyane Imana igatubwira ibintu sibo biva ngomba kugerera hagati muri mwebwe kugira ngo mwe mucike abahungu n'abakobwa banje nanjye ncike Imana yayo iyo bikoze kugeza aho ibikora kugeza aho bishika. Pawulo atabwira Abakorinto arababwira ngo reka mwe ntimwigaba kuko mwaguzwe igiciro imibiri yanyu n'isengero za mpembera y'iri jambo twebwe turi residence permanente y'Imana. Amen. Yohana 14:22 yavuze ngo niyo Mungu ndazo kwitondera ibyagezwe byanjye nanjye nzoza zaranye na data duce tubana nawe. Haleluya. Amen. Bica bivuga ko twita utumana duto duto. Abantu bizera ko ari utumana duto duto bagati je ndasaba n'akamana gato gato muravyemera none muriki Dawidi acavuga ngo mugabo uzopfa nk'aba berida urutumana duto duto sijewe n'ibindi bivuga na Yesu yarabisubiyemo arababwira muri Matayo 10:40 na kangahe yavuze ngo ko Dawidi yabivuze ko mu tumana duto duto mu ijambo rimwe turutumana duto duto ngira kimana takuze ngo turutumana duto duto twari mu ishusho ya amen dore duhumeke n'ihemu yayo tumaze gukora ibyaha twacunguwe amaraso y'umwana wayo afata kugira ngo iyo haza umumarayika tuba turi abamarayika iyo haza ikinyabugingo tuba turi ikinyabugingo ariko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo tugire farere y'umwana wayo hanyuma si ibyo gusa yasutse umuhemu wayo aba muri twebwe kugira ngo abe ikimenyetso ijambo rimwe ni ADN y'Imana muri jewe jewe ndavyemera ni umwana w'Imana ndi Imana. Mutavyumva ntacyo mukebwe musome Bibiliya izobimenyesha. Cyo bituma Imana yabikoze kugira ngo ushobore gukora ivyo mu Mana cyo gukora ibyo kubaza mu Mana kuko Dawidi yavuze Yesu bisubiramo turutumana duto duto ariko Dawidi yashaka ngo uzopfa nk'abantu niko naza kurikije kuva icyo gihe twatangiye kandi bari intambara zose turwana zose naho turi ngaha turwana intambara z'iguhemu nubwo perezida iboneka mu mubiri turwana intambara z'iguhemu kuko abo tunigana bimeze gute Abanyefeso 6 kuko abantu tunigana atari inyama n'amaraso aho tungana n'iki umviriza abakuhera beko biruta kubemu izo mutiye umviriza abakuru abafite ububasha abaganzi isi y'umwiza intebe izahabu yo hejuru hari umuntu mubise hari umuvukana hari umutante hari umubakanye hari umwana hari umubanye hari umushefu wawe bazi hari umuntu mbisemo muri abo tunigana sibyo rero kandi babwira ahantu twebwe turatuneshereza abana b'Imana ntituzi strategy z'intambara kugerageza kubivuga byinshi ko
tugerageza kubivuga ngo turabe gushika aho twakira message wese yiwe twabira twese turi mu ntambara sivyo rero twese turi mu ntambara biya byose ubona bigutera bikugerageza intambara kumwe ni muziko Nemwe Imana ifashe kubivuga neza kandi bari abarozi abafumu mviriza mwe tuja mu gitanda mu ijoro nabo bagatanga mu gikorwa byabo cyo kudutera aho ibara ryaraguye dusabe mbwe yaduhumura amaso nibo basi bacu kandi izo ntambara zigwa no mu mubiri mviriza badutera imibiri yabo yabo mu bitandi wabo ngabo nerese ziko ziramutera ku byabo alo wawe ntabibona mugabo bagutera bakubona nega nabwira bajya mu makati wanyu ku mabarabara barahari ingenda ndabashoke bose no mu bijyanye wanyu barahari kubera ko umurozi asa nawe asa na jewe nta tandukaniro kiretse ubonye ibikorwa byiwe kandi abo bantu barumvira ageze ku rwego abafisa ajya kugatsi gukorana sivyo none muja kuri YouTube muja kuri Facebook nimurabona abantu bitwa babita baki aba financier nimurabona ko bagiye kwite bari baravuga ati ko ibi twe dukorega ibi gukora mu bivuga nabi si Satani no ibi twe turakora twebwe bagire atuma abantu bagucungera babone ngenda babwire ko baruzigura abana turagendana muri bisi cyane akazi barakutwara cyane witso partout ubu rero ageze ahantu bavyara kabari umuntu amwatse udayibone baruzuye sivyo none baruzuye baraza kamuvyara akavuka itwaza yashize naye uravuga birahari kuri YouTube itwaza yashize nawe ati jewe umwana wanje mu gupfa kubera ko bo Burundi kazi yavuze hagati y'umuntu n'idayibone hanyuma muzana mu Rwanda ndamubika mu nzu hanyuma yagiye umwana hasa yuko yapfuye ati kiruka imbabaje yarasubiye n'abatwaye ishetani bari ku munini kandi batwara benshi araciye ubwenge Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu nagaruka asosaba kwizera mu isi arasubira avuga ngo abana b'ubwami bw'umwiza basumbye ubwenge abana b'ubwami bw'Imana sivyo none kandi benshi tuba mu mitego yabo tugomba kuba maso reka ibinabivemo nze izi ntambara zose ubimenye tuko turabona tutabona mugabo batubona mugabo nitwebwe dukwiye kubanesha nicyo jambo Imana yabwiye Gahini yatubwiza icyaje kunze kuruki ni nawe kirondera mugabo uri sase kukinesha nagira subire mvuge ngo kunesha niwo mugabane wacu kunesha niwo mugabane wawe mu izina rya Yesu tugomba kunesha kubera ko turwanya mugamba Yesu yaneshe kumusaraba Yesu yavuze ngo byose birarangiye nega nuneshwa uzutisha kukumana yo yaranesheje asigaye kumenya urugamba kurwana ibishe ngo makiri ibigwanisho byose by'impemu gasubiyemo intambara turwana Imana yayinesheje bagenzi Imana niyo kanesha ibifatanye n'Imana ifatanye na jewe twese twaba tuvuga ngo letendeze za musiko uhoraho ng'ingabo urugamba yararunesheje yararutsinze ku bwacu ikibazo kukineshwa kandi uwo nizeye yareje uyu munsi wabere databaza gishimwe ifatanye kuhoraho igaragaye mu ruhande rwabo abahakunesha intambara zose zitandukanye bari imbere bagashinga inaye bati ubutabarwa kwacu sinzi urugezo babivuga ko sinzi periyode babiha sinzi intambara bavuga nyaba mu mitima hari kandi zishimwe kuhoraho yabaye mu ruhande rwabo baranesha ndakwishika ko mu kanya natebeje uhoraho intambara zose urwana ndamusubiriyemo ndamutangarije yarazinesheje ubiriza kandi ni nyinshi intambara turwana ni nyinshi
Umviriza guhera mu gatondo reka nababwire abaturwanya nibaruha nibasonza nibarambirwa twebwe turarambirwa twebwe turacika intege twebwe turaruha muri murabona ko ari kuva mu kazi warushe kugeza utambura kubwira mpemu yera rero mpemu yera kugira ngo utegereze wacu birabishikira njyare n'ubwire bimeze cyo no musi biko ashaka gusenga we usenge nikora ko cyangwa yero ngo nikufasha mu ntege zacu niko Paulo yabwiye abaroho ko je ntazi ko mvuye gusenga rero wewe usenge kandi ushire mu kakajete kawe ko kuniha ibintu bitomvuga mu kunya hari umuntu niwe wewe bari cyari cyo kuniha bitomvuga spirit inexprimable rero hajya twagize intege kandi Imana ntikugwanirira kubera ko waneshe tusabire muri principe y'ubwami bw'Imana yuko utegezwa gusenga kugira ngo uneshe sivyo na Yesu yarasenze ari umwana w'Imana alo biza rero gusenga ntibisigura ko ari nzira yo kunesha oya itegeko y'ubwami bw'Imana ivuga ngo unerekana bahagana akantu kugira ngo ushonje kugira ngo uhage ibya zihari hari telekomande ukoresha utegerezwa gukaraba ukabirya ukabitamira ukabihekenya ukabimira inzara igahera atarawutabiriye wera isinzira hari umwami wacu yarayirwaniye yarayitsinze yarayiduhaye kugira ngo utsinde hariho polisi tuza kugishikako n'umuntu baba ari ingene urugamba rwarwa uruhe intambara zose zigwanwa mu inzira y'uhoraho kubera ko yarurwana utarabaho ubwiza n'umuhizi ku ntambara ubiriza ni l'Éternel des armées intambara zose yarazigwanira zesheje so ntabwo muzogwana batagwana amen mugabe ingorane twebwe abakizwa ntituzi kurwana icyo gituma vuba nicyo gituma tunesha uramubona ko yashitse uti murozi ni hari murozi ni hari abana banje baragwaye abana banje byase ku ishuri sibijuju mugabira ibintu nibirebire ubwami bw'umwiza buriko burakora mwebwe zose cyane mwebwe ari yoro tusempere batunesha muri Kristo Yesu mugabo mu mubiri no mu mubiri hawonesha icyo gituma bakikoresha bakora mu mubiri oya kutabanye mu mubiri aratunesha kubera ko intambara ni impemu n'ibyo bigwanisha byose Pawulo yabwiye abanyefeso ni iby'impemu n'ibyanyene byo amen rero tugomba kurwana neza tukanesha bazanye n'intambara bazanye n'ibigwanishwa bazanye n'urugamba uti ndarurwane gute twebwe tuca twe tuzi arumwe gusa kandi twesaha tuzi ko twatewe duca dusenga sibyo kandi ibi bintu turabyigisha kagenda bivuga ko tuteza gusenga mugabo icyo si cyo gikoresho cyonyine kandi icyo si cyo gikora ku wa mbere kuko ageruka turuhu oya iyo ni ngombwa bimwe mugabo hariho akazi iminsi yose oyaye nyine intambara niba zikirwanisha kiba kigezweho bivanye n'urugamba ariko kandi tumenya gusenga amen reka nabwira kandi muribuka Elisa igihe abasiriya bagomba gutera abisirayeli sibyo unyumvirize neza urumva umwami w'isiriya yabagira inama y'ingene gutera umwami w'abisirayeli hanyuma akagira inama bakaca bagenda bashasa umwami w'abisirayeli Elisa yaguhari kabiri gatatu kane usabwa tunonono ngaha hagati muri twebwe harimo umuntu harimo Yuda sibyo harimo Yuda nta muntu umwami w'abisirayeli ashaka kumubwira ibigabo twagize komisi yose twaba tumuhusha umuntu cyangwa ategekare hari umugabo witwa Elisa niba uvutse yabyumvise atego niba acamubarira byose uzopfa umufasha ati rero tubigenze gute mwabati tegurira ingabo nyinshi uwo mugabo witwa Elisa atuzi icyo twikorera tumufate umvirize neza baca baragenda barakukikisha gisagara mu gatondo ushobora kuba byose mu gatondo asanga ingabo nyinshi zakinje kuri uwo musozi acagenda abwira sebuja ati data turavuga nitugikira umutekano mwinshi Elisa cyaravuga ati uhoraho Mana humura amaso uyu musore abone ingabo zimukikije
Imana ikirabikora ihumura amaso y'uwo musore bacabona ingabo zo mu ijuru ziri ku mafarasi agize iki yaka umuriro akikuje Elisa atima karaka ati sawa ndabibonye niba tunesha mugari kababwire rero ikintu gikomeye womengo Elisa cyo ati rero none ko kufise amafarasi yaka umuriro kufise abamareka benshi bakwandika ubugabo ni ubwici yaba wewe na jewe icyibutso cyabo kiba kihari cyarubatswe aho nyene kuko Elisa yarazi yuko uhoraho Imana yiwe uhoraho nyene ingabo ariwe z'urugamba amaze gusenga yaciye abwira Imana ati batemura ubundi sivyo nikadababarire bene data ingabo z'uhoraho zirafise umugabisha uwo mugabisha ni Yesu niwe yabonye igihe yaragiye Yeriko yamubwira ati wowe urinde kubera mbere yuko ufise ubota mu kuboko aravuga ati uri mu ruhande rwacu cyangwa uri mu ruhande rw'abasi babo aravuga ati oya cewe umugabisha w'ingabo z'uhoraho turafise umugabisha wacu ni Kristo niwe yabesheje vyose intambara zose urwana muba nuti mwami urarwana uti haleluya niwazi irigwanisho bigezweho kuwa niwazi bikora kuwa kabiri wewe naje tureke kujaganya kuko tuziko byose gusenga mubwira ngo Pawulo yatasiyo y'ingenda rwanda iriko ribagwanye yaciye abwira Yosuwa ingenda rwanda barwana agategera amazuru rimwe kabiri kuko barafise cy'uruzitiro we yarafunzwe dufise inkota dufise amacumu dufise imiheto turinjira gute mugabo kuko yari kumwe nawe nakomanda amen yaramubwiye tugende mazunguke murahoze ubwa kabiri bwa gatatu bwa kane ku munsi wa nyuma w'indwi muce mwazunguka inshuro ndwi hanyuma muzigirwa muce mu buzu bwabo abaza bafise umukaramu turi muri baceba batumera mu buzu bwabo impome ziribomora reka mubari ukajaga uzonesha izi ntambara turwanya zirafise inyemezo yazirwanye leteneneza mbere ari ubaza mbega mana iri ndabirwana mutakara bashika intara nagiye mu bitaro siko muri ngaho ico gihe twari gukorana hanyuma umumama aza kunyereka umwana we wabaye yaragwaye kanseri aha waravyimbye wamengo ni nkivoka hanyuma hari vendredi tugiye mu bikorane James uwo mumama asigira nyidandije acaraza aranyizora ambwira ati nkeneye musengera umwana wanje rero yafise baramujanye abazungu bo biki bacatubwira ko babonamo kanseri none rero batoshobora kukibaga mujane bicimena cyangwa ikiyo tuyimenye ikishwara hose aho nyene nje ndavuga nti nkajaga ndatukishize na Imana urugamba sigwanje sivyo none hariho rwanyara runesha jewe murikiza protokole y'urugamba haleluya mu ntambara abasohoka barahari nibaza ko hari abajeje kugira plan intambara hari abajeje gufata amastrategie y'urugamba hari n'abajeje kuyakurikiza emera muri urugamba ko hariho komanda afise plan y'ubanza abo y'urugamba afise amastrategie y'intambara agomba kugira ngo gakurikiki haburanesha apana kubigira Chadabaza mbere aho nyene ku mutima yemuyera Horiki ariko na Yesu ndigeze amenye muraraba Yesu akiza abantu n'abantu Yesu ariye avuga ngo genda ukiza akakora ukijiji ahandi akafata akatoba utwondo agasiga ku maso genda muri so wabo amen hariho nyene urugamba ari arafise amastrategie niba zigera urugamba rwabo kandi yararwanya runesheje mubaze umutima amufashe gutyo niko ndarigisha Imana ibarira cyane uko Imana ibiyemo mubaze ko wewe ari hano rero ushaka nawe ari ngaho wewe mumuriye none arakikijwe wewe arariye none yoshobora kuza nimba wize wewe nimba wize je ndumva nize ko Imana yacu ifise ubushobozi bwo gukiza umwana nawe wize dize rwose ko nanje darondera gufasha ko kanseri busanzwe bari daimon aje daimoni ampersoni ije kwicumu none yoza kadufasha kwizera wapi aho niko ndabaza mbera mu mutima biriko birajana ndasenga ndagiriki
Baracambira ati mubarire nimba wize umunyene umwana arakize mugabo ntibiri umunyene muntu bizibiri umwana asaba yakize cyangwa gufata amaboko sinasenze naratuye gusa ndagushima abana ko umwana akize kanseri iki kintu kandi kica kiyonga cyo kimenyetso cyo umwana akize kizoca kiyonga cyangwa ntara telefone cyangwa muha uzondondera wenyene umbarira ku mwana yakize amen. Iyo hawe message na Yesu ingene urugamba rupanze ngene urwana ntaruhagarara kugira babejeje aho nyene badatasha inyuma y'izibiri hari umudamu y'umukobwa cyo gihe rudine baramuzi wo mu Rutana bana dusoze aje ariruka afite telefone ubiriza uwa wasenge mwana tusenge ko twese telefone ko ari guseka jewe navuze mu bibano mbari hano ubiriza mwana cyane cyane yarakije umwana yo kwitwa afite nk'imyaka aje hacho Hii ntambara turimo inafise wayirwanye kandi yayihesheje arafise strategy z'urugamba reka kujaganya mubaze mwami Yesu ndabikwane gute mwami Yesu ndabikore gute mwami Yesu ndabikore gute arakubwira ati akintu twondo udusige ku basi arakubwira ngo waya mazi hanyuma uvuga ya majambo intambara iranesha amen leteneza amen. Benda tugomba kurwana urugamba rero turwana n'Imana reka shike kuri ijambo ruvuga ngo kugira ngo tuneshe uhoraho mu ruhande kuba twarakijijwe ubundi twacitse abana b'Imana niyo bajambo turi Imana Imana igomba kuba muri twebwe hakagaragara ubushobozi bwayo muri twebwe kuko abarekana bari ni benshi bari ngaha ntabonzi ni Yesu abazi kandi tuve ngaha twese twabaye n'Imana Imana itari kumwe nabo niyo mpamvu tunesha ibintu bitari byo ni benshi iri shima atari bafite yuko Imana yakoranye nabo kandi yabahaye kunesha iyaba ikora umurongo watoreyemo ni iyo uhoraho n'aba ariko agiseguro iyaba uhoraho atari we yari iruhande rwacu iyo ugomba gushika kureba iyi ntsinzi irongwa n'abantu bari kumwe n'uhoraho ababwira ati Pawulo y'amajambo ababwira muri Galatiya avuze ngo nimba mubeshwaho na mpere muyoborwe na mpere nurugeze ko kubeshwaho na mpere nurugeze ko Imana iba muri wowe nurugeze ko Imana iba mu nzi wawe n'Imana itahari satani ntahari kandi babwira satani atinya abantu b'Imana atinya Imana iri muri wowe ndagasubira satani atinya abantu b'Imana atinya abana b'Imana atinya Imana iba reka twese Imana iba muri twebwe aha rero tuba tugere akamana tuba muri wowe uyu mwana utaha Imana iba muri wowe kugira ngo ube uri suri kw'intambara zose urwana uzonesha habishimwe n'Imana ikakuza mu mutima wawe igitondo umurango n'ijoro Imana igahabwa ishimwe mu buzima bwawe kubera ko niyo birwanye irabinesha byose musome y'amajambo yanditswe mu Bagalatiya 2:14-15 ndavuga ngo yafashe abakuru n'abaganzi arabambura abashobora bafashwe mpiri kubw'umusaraba bene da ni Yesu wabigize ni Yesu rero kugira ngo natwe bitunde nuko satani ahindukira ntabone jewe akabona Yesu muje niwatinya abana basikiye hariya mu muvyakoze muri 19 baragiye baruhuka umurendo madayimoni bakubwira ngo wizina rya Yesu Kristo umwe Petero avuga batari Pawulo muvamo abadayimoni batashishisha bitonda Petero turamuzi na Yesu turamuzi naga muri bantu bari kuvuga bati turi bene sike bocetse barukirako zirabatabagura bagenda bari gusa kandi bakomeretse kuko Yesu bavuga ntabwo ari Yesu wabo Yesu ufise mu ntoki Yesu uvuga ku munwa gaca zokumarira zizogucungacunga zizogucurika zizokubisha kandi uvuga ni ngombwa abaze yibikwe mu mutima wawe aho Umwami mukiza apana cyane apana ikindi no ni Yesu muri wowe Yesu yanesheje yari muri wowe akaba komanda w'intambara zose urwana nazo intsinzi n'ikashi
gukora ko Yesu aza akabana mu bugingo bwacu. Niwe sinzi ko murasoma y'amajambo mu gitabo cya kabiri cy'Umurego cya 200 byana Yehoshafati. Yehoshafati yatewe no gushaka bitatu Abamoni, Abanyamowabu, sinzikira igihugu. Hanyuma aravuga ati basha intambara ntabwo intambara jewe n'ingabo zanje sikuba ko yarafise ingabo zifite ibigwanisho nk'abandi bose aragatwara kuranya abaranje asanga n'abandi basi babo nawe mu cyaragana wapi iri sinzerezwa shobora biba aca arondera uhoraho n'umutima wiwe wose aravuga ati intambara ntabwo ushobora bose icyo bakatumana bo tuyongoreza bo turya bwa mutima oya itwohava ntabwo yo kutabara n'uhoraho biba abantu bose bayida bose baca barakora n'utwara gutonda duhagara imbere y'uhoraho arasayira avuga ati ba niba duhaye igihugu n'abazi bacu baza kudukuramo mugabo ma yumvise ubushobozi bwose udutabare utugwaniriza abasi bacu. Inkota ziri mu ntoki, amacumu ari mu ntoke, imihote barayifise, inkinzo nazo buriya urugamba barayifise. Mugabo aravuga ati byose nta na kimwe byoshika ko twohabwa. Mugabo wewe eterereza uhoraho nyine ingabo wewe duhe ibigwanisho byawe byotuma tunesha abasi. Muzi uko Imana yabikoze aba basi bose barasubiranyemo barishaka gushika ku wanyuma. Yehoshafati n'Abayuda bagiye kuyora ivyo basize bakira ivyo byose bari basanye bo intambara ntiyabaye. Vugisha babwiye ngo mwihagararire intambara ibe uhoraho n'umuhizi mu ntambara zose turwana. Ziriya zose zatunesheje zatunaniye hari n'izo wahetse none nakubwira ngo n'uno munsi ko kiriho umukandida w'intsinzi iboneka muri Kristo Yesu. Hakatubonana na Yesu hakatubazanye n'umugambi ng'intambara yogenda arakuhakunesha mugabo atuneshereza icyambere abanza gukora nuko aza mu bugingo bwawe akakubera umwami n'umukiza akakubera komanda ukagenda mu byo agomba. Amen. Ubiriza nawe abonanye nawe bigeze baneshwa n'Imana nawe muri isi nawe tubona muri Bibiliya yabonanye guhoraho yaneshejwe kinase ababesha benshi Satani yarateye abantu b'Imana. Yesu avuga ku munwa Imana iri mu bugingo bwacu itahari nesha yari bajambo ntashimwe ko tukiriho turabakanda ibyo byiza. Enda rero tugaruke ijambo ry'Imana rigushiye ku murongo tumenye igikwiye gukorwa. Amen. Ikuhora haze mu bugingo bwacu icyo kintu kirone kigwaniriye. Mbega Imana irahari, mbega Imana niganje mu muzi wawe, ku kazi wawe n'Imana iganje, mu rugo rwawe n'Imana iganje. Reka Imana isiganze ntabwo ari wowe waho. Pawulo yavuze si jewe ni Kristo ari muri jewe ati ibyo nkora byose biri muri ubu bugingo rero ndabikora kugira ngo nshimishe umwami wanjye yapfiriye akanzukira. Nshuti bene data batabikora niba ugomba kwishimira izohora mu kanwa kawe iminsi yose. Reka Imana ize mu bugingo bwawe yitwa Imana. Bene data reka Imana ize mu bugingo uhora atari kumwe nawe, yaba atari we yakurwaniriye, yaba atari we yagendanye nawe, yaba atari we yakuzigamye muri za ngendo wagira kuba warashitse amahoro kuko umwasa kugomera urupfu ntiyigeze ahagarika. Satani ntiyarusha oya kandi ntiyahetse. Urabibona ntabwo ko adaheba mugabo ndababwira inkuru nziza nuko turwana na yaresheje gabo imuhaye ikibanza cy'umwami. Abisirayeli igihe bava murasoma mu gitabo cyo guharura ni mu gice cya 23 icyaha cyarasohoye Imana mu mitima yacu. Icyaha cyarabujije Imana kwiganza mu nzu zacu. Benshi mu nzu wabo haganje amacakubiri, haganje ishari, haganje inzigo, haganje akarenganyo, haganje ibikorwa by'umwiza, ibikorwa bya Satani. Ngiye hari Imana ikikaganza ubwo ubona abandi bari bose barabimenya. Nizo Imana yabwiye Abisirayeli muri Zakariya muze kwasoma 5:2-5:8 Imana yavuze ngo jewe nzobabera uruzitiro rw'umuriro behind of you kandi ndababera ubwiza ari hagati muri mwebwe. Kuri ubu naravuga ngo uzobakorako azobasa n'umukozi utoke mu mbare y'ijisho ry'Uhoraho. Isezerano ry'ijyana n'abana bawe nazokubavuga ko bose kubera kandi Imana yego kutubonera nta kindi nuko Imana ifite ikibanza mu bugingo bwawe. Si Imana oya. Zaburi ya 2:8 havuga ngo bamwe bisigira amafarasi abandi bisigira ikoboto atari twebwe twisigira
ngo aravumwe uwizigira abantu akishimira inkomeza y'umubiri, ariko arahirwa uwizigira uhoraho inkomezi ziwe zikabahagaze mu Mana. uwo muntu wazoba y'igiti gitewe hafi y'amazi kitigira cyo ku zuba no mu kikirama cy'imizi yacu ishoreye mu mazi. Bene data, intambara muzomba muzibona igihe cyose muzomara mukiri muri inosi, mugabo kandi intsinzi ishishwe n'umuntu uhoraho ari mu Mana yiwe mu bugingo bwiwe. Reka dusome Izabuye mu cana y'umusoro n'abarangiza basagiye aya majambo ni menshi cyane. Reka tubwire nk'abarangiza dusome Izabuye 91, Izabuye ikomeye cyane. Muri igitabo cyo guharura navuze 23 mbebo ni 8 cyenda 10 no kubandanya. Baramu yavuze ngo uhoraho ari hagati muri bo, ngo yavuze ngo ni ihanga ryibera ukwari ritivanga n'ayandi mahanga. Yemera amaso bahawe n'ahantu nkunda cyane, n'ahantu haryohera. Namenye neza ko igihe cyose nzoba ari kumwe n'Imana nzokwamanesha, nzonesha intambara zose zishikira, nzonesha indwara, nzonesha ubukene, nzonesha abanyanka, nzonesha abantu banyipfuza inabi, nzonesha abo bose bandega ibitego, nzobanesha ndi kumwe n'uhoraho. Amen. Ndabo kandi igihe cyose nzosanga ari jewe jenyine, igihe cyose nzosanga ndi kure y'Imana, igihe cyose nzosanga nakoze icyaha gatuma Imana isohoka. Izo mubimenye, icyaha kirasohora Imana ikagenda, icyaha kirasubiza Imana inyuma, icyaha kirafera Imana, kirabuza Imana gukora. Bene data, abakizwa kandi tugenya ibyaha bizora cyo kubivuga. Abakizwa hari ibyaha twaderibeye, tukabesha, tukiba, tukagira amanyanga, ibintu by'ubugesera. Bene data, ibyo bintu Imana idufashe kubiheba no kubinesha no kubiva usaba muhebuye. Kandi urumva ariho influence nini, hari ibintu baza kugusubisha ku kazi, hari ibintu ukora justifya bitatege umutwe n'amaguru. Iyo bintu sivyo Imana irera bizegerwa n'abera. Imana yacu n'igituri, Imana yacu nibayihera hera, nibayifata. Ndababwiza ukuri, ubwo se Imana y'ingomezi naje ingomezi tubabera icyaha cyacu sibiye mu buzima. Niko Yesaya yanditse no bitabucye ati nibaza mu batwe y'abafu cyo twitabugo no nuko kuko ari mu gisifuro ngoroya, ariko ibyaha byacu byadutangiye mu nyungu z'Imana. Koni se ya mbere iruti izindi ngo Imana yo muri wowe, hari gaze, hari mikore n'abandi bose babimenye ko Imana iriyo. Ndabarahiye mu kwezi umviriza n'ukwezwa basabutse umviriza umutima wejejwe Imana niyo yahamagara iriza. Alo, umutima wejejwe ni Imana niyo yahamagara ngo Mana kwiruke boya wejejwe iriza. Korneliyo yari umurongo mugabo yatubwiye ubuzima yararimo. Uwo muntu Imana niyo yarubitse mu marayika yabasaze mu visitation guharura 23 n'amajambo y'amameza agira cyane ku Bisirayeli kuko bari baza akamaro k'Imana n'Imana. N'umurongo munyemerere 23 guharura 23 ku murongo wa 21 yemereze mu majambo akomeye cyane. Avuga ngo nta bigabita nibonye wa Yakobo, nta bukozi bw'ikibi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari hehe? Ari kumwe nabo. Mbega uhoraho ari mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Ntawo turwanya n'umwe, ntawo tunesha. Bo bipima mugabo vyobananira, bazoturwanya mugabo tuzobanesha. Bariya bakozi ba Satani bose, bariya bakunda kutwiba, kutwica no kudutikiza, bariya banezerwa nuko duhomvye, bariya banezerwa nuko dupfuye, bariya banezerwa nuko turi mu bitaro, bariya banezerwa nuko abacu bapfuye, bariya bavuga ko ibyacu bihomba, bariya bakozi ba Satani barabishimira no kutugirira nabi. Barya bazoturwanya ntibazodushobora kubera kuko barikora. Avuze ngo ibonye mu Bisirayeli, Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo. Mubirize rero ku murongo wa 23 mbere n'ibyo kuraguza ntacyo byotwara aba Yakobo ngo cyane umupfumu ngo ugire icyo gutwara Abisirayeli.
mbirize barabaroga n'ubugesera bukandukanye ibara ryaraguye ndakuba bitarabafata n'ukubera uhoraho abagwanirira amen n'ukubera uhoraho uruhande wabo hari abantu badasinzira hari abantu bavuga tubiriza adapfuye icyo zora abarozi bisozesha kugira ngo babakwice kugira ngo bamukuze mu kazi kugira ngo bamuhomeshe kugira ngo nijya cyane bafashe nicyo bitangura kononekana haba n'inzu yose bagureze kuriha iteka igende muri satani n'umustrateji n'abari bene data wongera kugira ngo uhora ari kumwe nawe by'ubupfumu byo kubwira indagu nacyo mutwara kuko uhora ari kumwe usomye ngaha gatoya aha ukabandanya ngaha umurongo wa 15 ngo abisirayeli ngo baseka bayari Peroni uyu mugabo byaraseka abapfuma byaraseko abapfuma ngo bikunde yaragerageje yarahawe imazi yaratanze imazi yaragerageje ngo abapfume biranga baramura acyakubwira agenda kuko dore yakana Imana iki kumwe nawe ntabushobora naho urarura baroga naho urarura ibishoboka byose ntabushobora kubera ko ni hari gerageza gukora ahantu bandoga bakavyemera mugabo nyuma bari kuca bashaka tujya mudabona umurozi wa kabari hanyuma uwo murozi wa mbere bagiye ko muri Kongo yahora yica abantu bagati boke ukwezi n'abantu 10 ngaha gato cyati guhera kuri pototere gushika muri iyi umuntu kandi bikaba nyuma rero bari kubara rya kanoti ka leta gahagari baje gusubira kweri ibikunda ashagenda rero kubaza uwo mugabo yaragerageje ibishoboka byose biranga hanyuma cyaraga ati uyu mugabo n'umurozi ntawe nshobora yakira gati ngende mwisige bisi yose aje cyo gutonda umurongo umuramutse cyenka wumva ngo fasoni kwa neza nasi bijya kwari kwa Mariya mubandamutse reka nibo bashinga intaye mu watu kuri hacha nako tutakoze ngo tukuroge byarasa hanyuma akazarabaza none ntandime bigira mu bobara mu kubera kuba byase bari kwije kumbaza ko batabona ibintu atabirenze ngo bifate ibyo bakoze uwanyuma yero asabe tugere inzira zobereka kandi akabimara gakoze akorana n'umuntu twakorana twabugata bacagera batubiza tuzomutura imvugo imuri kandi yo kuba yanyakazi mugabo cyera bari kumwe n'abavisitori b'abazungu tuvuye kubatembereza hanyuma tuje ubundi kirazira ko imvubu yataka ubwato muri motorize haba ari bruit zidashobora kuresista mugabo iyo mvubu ko yari yayibwiye ko itegerezwa kuziga kwitejewe kanya ikiraza icyo rero ikitumera hondi jewe shit ndayibona ndayibonetse ku metero cyane yayivuma n'izina rya Yesu ikirayimukira iraboroga umva imvubu iraboroga iraroha isubira inyuma yiwe uwo mushoferi w'ubwato nibo afite umusatana akora kuna barozi bakora niko bakora burya ntibapfa kuroga puruhiyo kandi babarire ugende musenge Imana ibugura amaso muzobibona batazakora no muri famille proche parce que bakoresha amaraso atariye amaraso umuco mushiki cyo ni cyambere cyakabiri bateza kuba afite ikintu cy'ikimenyetso ki ahuri kibaha umva bobo nta kimazi bafise sivyo nta kimazi bafise gishobora kubatuma dogi ubushobozi mu buzima bwabo iyo mpamvu nta senimba bashobora batarusa ikibazo cy'amaraso sasa nta mpemu yera bafise kuko twebwe mpemu yera akominikana n'impemu yacu ngo ari cyabona ko ari iki turi abana b'Imana ivyo byose Imana igomba gukora ibikoresha muri mpemu wayo niko Paulo yandikiye abakorinto yababwiye ngo ivyo Imana yatubikiye byose niyakoretse ndakoretse mpemu muca cyacu ngo ivyo Imana byose ndabanga bikomeye Imana yidushyire muri mpemu wayo rero kuko batagira mpemu yera akominikana nabo baca baza gutunzwa tugenegene bakadushyira hari iwacu baca kuvuga ngo bigeze bazajya baraje no mu byumbi wanyu bariyo none nimwe mwese ari bitanda nimba mutarabanuze nimwe mwabyesitari hariho n'abandi babashemo marido baraje no kubasigira barateye n'amakaro aya mwe bari bijuju isu ubwiza bari organize kugira uteye ubwoba baraparuye gushikanya arazana kanutire minuscule akakinjiza mu matera gashira mu gitanda gashiraje mu muryango mu kabati fini aragukontrola hakukibe ico kintu ukamenya aho kiri
Trenderoma niko nasenga n'abantu b'Imana bacatubwira ati mugabo wowe ukwezi kwa kane uzokumara udapfuye ati abantu bane bari barakoroka kandi byari bya frere acaga tsara katugoreke n'ahantu n'ibintu baboshe bazitse uwo musi twarabizoye n'abantu muri beto bo ku metero hafi kandi abantu bavuze tu bacaga tinge tubikwereke bari batatu barimo n'umusenegare abo batatu barapfuye mu izina rya Yesu. Amen. Jabaye bari bamurozi kakabeho iwani kandi urumva sinabisha ariko yagwanye ubwabo uyu ntahe yaraje ati batatu barapfuye reka Imana iri mu ruhande rwacu ntawe turwaye mutunesha mugabo bene data n'abagwanyi barasaze nibaryama bigasinzira nibahemba batakubonye wewe uri hasi ngo n'abanyakiri n'abanyinzigo ibintu nabo tugomba kurwana tukanesha mu izina rya Yesu. Uhora ari mu ruhande rwacu ivy'ubupfumu ivy'indamu icyo bizotugira rero bose bona bapfuye burya ntibapfuye kubera hageze ko bapfa hariho benshi bapfuye muri programme ya Satani sibyo none kandi ukasoma kujoro uti no uhora atabishatse zero urapfa none Samusoni yapfuye kuko bari bombe hadi hari maso hajya ujya ufuba siko Samusoni ni bana rusi sikuje Imana yaramugombye kwawe wibara umwanya ni muto natwe navuga zose mu mare ariko uhora ari mu ruhande rwacu turakomeye uhora ari mu ruhande rwacu turanesha iby'ubupfumu iby'indamu ntacyo bitubwira. Amen. Bahaguruke dusenge, bahaguruke dukomere, bahaguruke twezwe, bahaguruke twongere mu nyongazima, bahaguruke turwane urugamba rukomeye. Intsinzi irahari mugabo ntababariye iriya zihari ushonje ngombwa uhora ari kumwe nawe intsinzi ikasha wenyine aratunesha ariko iyo muravuga araja kudusaba ngo atugirire nabi ntabwo kuvuga ibintu muve ngo tujye muvuga ngo twatumiye no kubesha arabenshi Satani agenda kugusaba imbere y'Imana ngo akugerageze sibyo alo nimugire ubwoba none ni murasoma mu Yesu Yohana 10:11 ati mwijuru humvikana impundu kuko umwarizi umurenzi wa bene data Yakobo yahora barega imbere y'Imana ku murango no mwijuru sibyo Yosuwa ahagaze imbere y'Imana Satani amashakiki ashakira ibyo byo kuragirika amureke kavuga ati no yakuzuwanze no uyu mugabo burya afite ibibazo no uyu mugabo ntabere Imana erega Imana kinsa kandi yegerwa nabera abafisi ituma wenyine yakoresheje hanyuma yaje kukureka none reka ndabaza ko Yesu yavuze ngo wewe Petero mwese Satani yabasabye ngo bagosore ingano mugabo waragize yabasabye abazimerera mungu mugabo hari imbere akavuga ko abana intambara akavuga ko abarozi bamuroga bapfuye mumpe eraba hiyo yejo yabeshi ari ibintu bacihana ntabyo n'umwe Imana yarakubita icyaha bakoze ugashiduka haize bisi wabikoze wabirasenga amuvuga ibya Yesu ubwo mwe akavuga tuyu mugabo ndabona umugwanizi egafisa amayeri Petero agiye bakorera ati ko natita wewe amayeri afisa amayeri ugesera hanyuma aratumetriza kubera iki we aratubona twere tubona umuntu aramubona mugabo batubona anja ije habona aratubona biroroshe gutera umuntu ubona usunzuka gusa nuko twe dukoresha umezi extreme nuko tugwana muri sfere y'uburyo bw'ihembe kubera ibintu byabaye byinshi abaye too much babivuga fasha hamwe n'uhoraho tuzomuresha mu gatondo saa sita n'ijoro tuzomuherera gushaka Imana tuzoherera gushaka Desambe imyaka tuzomara tumunesha kuko turi kumwanesha mugabo strategy plan ubwabo iyo uhoraho kuko niwe nyine intambara niwe nyine intsinzi abe mu mutima wawe abe mu rugo rwawe yize nicyo ngomba kuvuga ngo cyangwa navuze sanctification kwezwa nene da nta n'ubwo ufise yo kubana n'icyaha nta n'ubwo jewe ufise kemote interere bona nta n'ubwo sivyo nta n'ubwo niye ufise kubera ko abakristo basambana c'est très dangereux ni muvyeme kubera iki abantu bahima
abantu bakubakije barasambana fe seteri kubera ko abantu bibaza abantu baza gusenga baje gufukamira abaronzi n'abapfumu n'ukuri baruzuye benshi je ndabiza abantu bataye Imana bari bakishijwe babivuyemo ndabiza abantu babaye abasataniste mu ngoro y'Imana ndabiza abantu ari abashegero barongowe n'abantu bakorana na kuzimu bien akari by'ababesha umwasazi baje ku mugaragaro ikapaza bacinyegeza no aje kuri YouTube aje kuri Facebook no ibi turimo abatutaro utaje amahera kandi nivyo bwiriza baragutangatanga ugakora ugahomba hanyuma akagera mu mushikiya kubera ko ukura tana amahera ngaya imbere ibiri umwe yaragiye azi muri blague yarakubiriza ubari ko atanga umuryango wiwe ariko atanga umuryango we kubera yuko ageze ahantu atagishobora kuvayo barahari rero bataragushikira wewe nakubona mu muri barabuti sivyo cyabonye bano ko twakira ubwami dushaka kunyeganyega kandi Imana yacu n'uyu utongora yashitse Imana mu buzima bwawe ari hiri nawe ubwawe ucika muri utongora mugabo ari Imana uvuga ko gusa umutima atari ari Imana wigishijwe gusa atari Imana yawe barakwambaka kuko turi mu kibazo uwo muntu batabuye kumuhemba $7,000 urabona yavuye guhemba muri leta mu bajana 3 bakashaka bati $7,000 ashaka sibi gusa turagushikana no emera gusa ibintu bijemo uwo n'umuntu w'Imana duno nyene bashaka kwita kuri $15,000 yagiye yakunzwe ibihumbi bishaka ibihumbi n'amajana 5 mama jewe musi muduhurira ahantu twesengera umuntu agwaye inshuti cyangwa rega twebwe ibacu kandi bakora cyangwa kandi uratsanga bari n'icenda mu mutwe ni mu bana bambere babiri ko bari gusatanista wo acambira ngo rega kujya kubiza amafaranga wakubaka inzu nta cyaha bakoze wamaze gushakira ngo bitakwiba wowe n'umuntu natwe mu bibanye petit à petit icyo gihe dore kuvuga naraze neza kakinga zavuye kugazabonye oya cyo tukugiye expert bunyene tuga kwibeshero ari byo maroje bavuga biruzuye abantu benshi batwara ibintu ngaho biruzuyemo abantu barapfuye wese hari umuntu afise ibintu yaje gusenga ibara ryarapfuye bene data arabagenza abantu kandi baraba abakristo mugabo arumeza ubirizo isi ni uhoraho nyine yuzuye amen kandi rero ukamira bayana ari ubuzo bahenda turafuka wenda n'icyo n'inzara Yesu yavuze ngo kuja mu bifisa amaso akwiye genda n'ibijyana aruzoje kugira kubera yuko ibi bintu byose bifise ngaho tuzobisiga vyose atari ibisigaye tuzobisiga tuzogenda Dawidi yavuze ngo turabazi b'indaro nakavantara n'ingenzi y'isi kandi ariko atanga umugoro kugira ngo baze bubaka urusengero aravuga ngo byose bise n'ibyawe byose ni wawe yaje atashafise azogenda atashafise reka baze koza abantu bapfuye n'abambika mana yaje n'inoti y'ijana uyishira mu wawe bayikura ukayijana uti akanoti mugasanze kujya ku style n'amahera none abantu bishobora kuyashikira ibyaha bakazi abapfumu bagiye bakubwira ati zana tuba ku rusengero ukajya umusaya ukazana $1,000 wari ushaka ndafise ikibazo reka bari isi ni uhoraho n'ibiyuzu kubera ko tufise kubera ko tufise kandi isi ari uhoraho Imana yacu abenshi n'inyenyeri zaragiye kubera ko tutamenye tuzitamenye hariho abantu bitwa abiba inyenyeri gusa ese usibaje kw'inyenyeri hariho abasorose bitwa les chasseurs d'esprit hariho abasorose bagengwe gutega amabine byabintu babwira byose utuntu bazana dufatanye na kizimu kugira ngo duheze bari bogaruze kurwego rwasanzwe haguruka dusenge tumenyere ibanga Imana twugura amaso tumenyere turwana hama tuneshe tugendere mu nsinzi y'uhoraho masaya njanye ube icya kabiri mu gusenga cyo ngandabirize ko kuvuga ijambo ry'Imana c'est développer rya jambo nababarira umuntu azokwitondera ibyagezwe byanje uwo muntu nawe azokorwa na data hama tuzoza tubana igihe cyose tugendera mu ijambo ry'Imana by'ukuri Imana irazi kabana natwe mwene data iyo usoje ikintu cyose mu buzima bwawe mu buzima bwawe kidafatanye n'Imana wemera Imana yinjire
kubera umwami muhiri wawe. Wa mupapa we, reka kuba umwami wewe, reka Yesu abe umwami wawe. Madamu, reka kuba la reine, reka Imana ibe roho ubuzima bwawe. Amen. Hari ibintu by'akajagari Satani akora umuntu. Reka hari basha yinjira akajagari ugasira mukaduka. Sino bisubiramo reka ngaruke dusenga ngemera amahoro dusenge. Ngomba gusenga iki kintu. Turasaba Imana igihe kwezwa, turasaba Imana igihe kuba mu ijambo, turasaba Imana ubuzima bwo gusenga kugira ngo Imana ize mu ngo zacu. Hari n'itsinzi itaha iwacu. Ugomba kuba itsinzi hamagara uwanesheje. Ugomba kunesha ibyaha, ugomba kunesha indwara, ugomba kunesha ubukene, ugomba kunesha ibiya bintu byose bituneshe. Hamagara uwabinesheje, ari baturwanira, ari baduha itsinzi. Yaranesheje, arahari ku bwawe no ku bwanjye. Ufite utari kuranesha si hari. Urashobora kwibwira ko ari hari atari hari. Kora ibishoboka byose bimenye ko ari hari, ko ari waganje. Asohora ibintu byose bitava kuri we. N'ibyo bintu byose, ubwo buntu bwose bazana kunyegeza, kuzika, kwimbira, buriko buratuma bagira ati iwacu. Ukajibona mu gihe gushambre muri Ramadani. Hariho abantu umugore n'umugabo batigera basenga. Bari kumwe. Wose umusenga wawe n'agasenga kwe. C'est très dangereux. Yari piège y'ugese. Bene data. Ndabasabye iki kintu cyo gusenga. Paulo yabwiye yajambo navuga mu Banyefeso. Yaciye avuga ku mirongo ya 19 ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga, mubibere maso, mukobeje rwose. Ni ukuvuga gukoresha amaforme yose yo gusenga kugeza aho Imana iza. Iyo Imana imaze kuza, Mose yagenda ku musozi akabonana n'Imana. Umva kubwo kubonana n'Imana agarutse ngo yabacibatse. Birivuga ngo abantu bashobora kumuraba ngo kubera uwo bahora bakebukana. Igihe tutana n'Imana duhinduka dusa n'Imana. Yazaburi tutasoma 91. Uwo ubwigobeko bw'isumba byose azoba mu gitutu cy'ishobora byose. Ndabwira uhoraho ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira. Imana yanje nibisigira. Imana niyo notre refuge, notre forteresse. Mugabo kugira ngo ibyo bibe ugomba kugendera mu gitutu cyawe, ugomba kubana nayo. Mwiza ni wowe witumira, ni wowe ukwizi uteza gukwiza Imana ishiza. Emma nta muntu n'umwe abwira icyuma ngo runzwe kuri Emma. Mugabo Emma irimo amapropriete atuma icyuma cyose kirondera kika wowe wakigejeje kiravayo ikaza kurondera Emma. Imana wowe kora ibitegerezwa gukora izoza kandi neza. Satani azosohoka, abadayimoni bazosohoka, abarozi bazohunga, n'ibikorwa byabo byose bizogenda. Duhamagara Imana dusenge. Mana natatu suluhisho. Izina rya Yesu tumenye. Ingoro basabashije Imana y'ubwakora. Uko bakomeze batwani. Wagiye umusazi wawe ku gice cya 5 niyo wamara gukura. Iyi yakimaze. Muzigura kimaze zo kubira hakana. Abandi bazoguhindukira ko zobana. Ini